Shwabangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpek, ban subscribe ya ni ke channel, ban klik ya notification bell, bapin yo ki kubor na ke jela. Ki officer ka Food Safety and Standard Authorities of India hagas ni thok dien kila pinlong ya ka jinglet ban pet benya ki dukan di sha di jingbam ha ki thain polo banta siki ompnyang baki shed jingbam bat kila lam baki don ki dukan ki bala pindon kam ki ompnyang ki bala snio namar baki la pindon kam ya ka ju ko ompnyang palat ya ka laisien kani ka jingpin long ka FSSAI bantes ya ko ompnyang shed jingbam kalong hadien bakaladon ka jing mudui dikiri upat ba ya ka jingde si ki try dukan bat bayat line na ki kendon jong ka food safety uba dingdo officer ka food safety ulayat ho bahagani ka jinglet bantes si ki jingbam lalap gumba southly ki dukan ki blayat light na ki kendon ha ka ba ki officer kila shimno ikini ki jingbam bala shed da ko ompniang bala snew bat ban IT no shaka municipal banle e ka badan kam Sedin bangila sis ini gi samosa item kategori sis pagi dai gini gi item ngimla ban bo lagi le kemudian gen tegi lai ti dau saka pal pakai le ka tentam Jadi kecil lebih kalau mana sportnya kami kepor gila kepor sana kepor le ndai tahan ha spesial galeng ka beklaya he dela dengi gila ini ko testing ini tim ini ki FSW Secure Wheels kita ini ko oil testing lagi lap bakal fill ka oil kita instrumen dulu instrumen kita dikelap bakal fill teh iksalai dan kam yaitu oil kita pan ayo tiba shit lah sis baca ini yang tu yang bala sembiu ki musasu shit itu bin karena dibukan bahwa dia ekspektasi. Tagasngi kat kum bajilap dekat tim di FSW je nama step wan South Link itu kan lawan teh lagi lawan Kiki jatuh dalam tes. kini hiba sedih ni. oh kini hiba kiba sedih yang bagi dan kam sibun tim samosa i puri tu isi sibun sin dah kui batang sisin itu lem sin ke wasedok ke osr sin sin nam itu basis kiba si use pat bursin ke samosa kachori itu puri gin last tip shedu wait tegi di to way next way di kamlong bin namar tang maisin bin mo kum ka bala apu ka ayu deh ai teh ka di tang maisin yang gen apa tek maisin tu melak gen maka ini kelas new nak Ini bagi kita Jepang lagi sedih. Boleh kita mungkin apa kita restoran bayar berangkat. kan PPR gila respect restoran di hotel gila kapor respect Kita jelak dan mungkin di hotel ski bukan bayar. Kita ni pergi penken. Itu yang cukup. karena di hiji penting negara yang kini ki tim jongi position news kita lagi pun di case kelap ki item begini ki samosa begini kachori kita kimin kita kan jadi sedih kan Pembakaan tu kuantiti layak. try baru approximately try sau dan san kg tah approximately kan Berarti kini tingkat guna nega penalti mu kini dukan ke bak lembut. oh kita nanti dekat ini dekat yokin le ini gi use ini yokin oil kadang gini benar le office gi use dengan compounded fine gen le office tu Had a long day? Feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams. All in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps.
So why wait? Download Hello Meghalaya now.